Tissokta d-diskussjoni dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata mid-delegazzjoni Maltija fl-Irlanda, din id-darba ma' unions ewlenin. Ewlenin fosthom il-Kungress Irlandiż għat Trade Unions li ilha stabbilita għal aktar minn 130 sena. L-uffiċjal tal-Kungress Dr. Laura Bambrick spjegat lid-delegazzjoni dwar id-dritt li wieħed jitlob ir-remote working u kif din tista' tiġi applikata f'pajjiżna. We were very encouraged by the Parliamentary Secretary's interest in this and genuine interest to ensure that the framework that he brings forward will be the best and learn from those countries, including Ireland, that have gone ahead, to learn what was done right and what could be done better. Intant mal-Konfederazzjoni ta' min ħaddem lajbek id-direttur legali Paulino O'Hare irrimarkat li l-introduzzjoni ta' talba għal remote working ġiet ittestjata fuq perjodu ta' sentejn u sostiet il-livelli ta' produttività ma kellhomx impatt. Matul il-laqgħa tat ukoll numru ta' rakkomandazzjonijiet għal Malta. I think it's just to look at where somebody's working remotely, even though that's their private residence, it's also a place of work under our health and safety legislation. So just look at, how you will regulate, say, working time, recording working time, data protection, GDPR, and just look outside your workplace and what your obligations are. Preżenti għal din il-laqa id-Direttur Ġenerali ta' DIR, Diane Vella Muscat. Tawna informazzjoni dwar kif għamlu l-kodiċi li huma żviluppaw flimkien ma' l-isħab soċjali fuq ir-right to disconnect u anka ir-remote working. U dan tawgura tajjeb għal Malta l-fiel li xaħna nafu li għandna bażi diġà tajba ħafna ta' relazzjonijiet industrijali u ta' dialogu soċjali ma' sħab soċjali. Is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali u l-Akkomodazzjoni NDLU li mmexxa din id-delegazzjoni sostna li issa l-Gvern għandu idea aktar ċara ta' x'impatti jistgħu jkollhom. U allura jiena student delegazzjoni Irlandiża biex tiġi ġewwa pajjiżna biex flimkien mal-imsieħba soċjali nkomplu niddiskutu. Tem li l-lan jibqa' li l-ħaddiema jissaħħulhom id-drittijiet u l-kwalità ta' ħajja.